आंखायथ' हायनय rirok subo hingke mane ani tomo agini simi shok tongoba hingke ang agio bo YouTube rogo nayo kisa misa rok nayo mano tongo oma hayengi tongkata hayno Mana balance sheet ang maintain khaimi ata mana ang amrok ringya hingga amo ang training namani porikha jinis no ang buji khata ajaga ekdom kaham ka buji khata amni male ang training na fro nani to duhan tongbula kaun ban bagi khe ekdom plus point ng khawa training namani ta school borok school porikha ke no school porikha ke tuition sinis agiwo to singrok ta sa tuition mane but bongni to tabogone tuition hingga bongni kaisa mane jora kring thangu thungnani akonani hingke agi to onek jora hingga tabok nino naikhangke tabok ninke option ang nukjang mani hingke bongno activities so include khaine Khulumbai kya hainai lamsokpiro kothok podcast ni 28 episode so tini sini naroi motom guest bongkha bukhukjak Madam Monika Debbarma bo khoroksa housewife bo housewife ni logi loge bo khoroksa business bo khaitongo bo khoroksa entrepreneur angke tini sing bini thani bini journey ni kokrok khnalainai tai challenges rok bo je face khamani abo song salainai angke tai asak leria wei let's start our podcast. Puilan no lamsogo madam no ani podcast so bahai tong nang au kaham no te hambai tini o jorawa no ring mani bagai angke madam no to si nai tong nerok si namu songi manu angke nang kindly nini introduction sono sai khanar di nini sinimung plus nini early life rok nong boro school porikha rok te nini family rok sabotong kisa sai khanar di madam ani mung ke Monika Debbarma ani para gamsukupra ningke ani nogo tongo chini joma ke to ang sing khorok tam ang ge jon se kusu te ani dara tongo te khoroksa buri dong ningke ani school rok khaimani ningke ang high school hingkai St. Andre English medium school ani para gana ono ningke higher secondary hingke ang Assam Rifle te college hingke ang Holy Cross college complete khaigeta খুব खोनादों मैडम के मैडम नो जखन जों रिं खाबा दिनै जों टपिक सालायजाक न जों दिनै हाउसवाइफ रंनि ति कक सालायनाय जाते बरक इन्डिपेन्डेन्ट नों मानायजाक गाबनो तैनो साना सकां आं मैडम नो सोंना मुचुंगु माने बोरै रंनि लाइफ बाके चेंज जों सिकला तंग फुरुनि सिमी प्लस कायजां माने परे काम डिफरेंस नो खानो माने जों सिकला तंग फुरु हंगा के तो माने सिनिति किसा माने सेल्फ लाइक इन्डिपेन्डेन्ट जे कुनु थांना फाइना डिसिजन रक माने जोंति किसा जों माने पेरेंट्स नि उपरे निर्भर माने पेरेंट्स नि उपरे डिपेन्डेन्ट ता जे कुनु डिसिजन रक बो आमसक माने डिफिकल्ट या नानानि बिकज जों ताफोर जस्ट तंगो परिवो के कुनु लाइफ नि आसक टेंशन बो नानानि नांगिया ओम हाइदा के जेफ्रु जों काजे खांके तो माने चेंज तो उंगु obviously amo to tam ke chini mane kaisa nukhung te kaisa nukhung sogi mani ba tongma chama different ngo mane adjust khaina ni nango hingka ke ni je nogo tongma te sing tongma ya kaisa jaga buti khejani tongkha amro bebang mane te responsibilities kaisa nogo thangka ke kaisa nukhung ni hamjuk mane no mane gobang ma responsibilities phayo a jaga mane sikla te kaja khani amono difference ta te माने जे कुनु थांना फाइनानि माने जों गोबां मा नासिगै मा चलियो मा वान सुगु ngake madam no obni question mente nangsa question sangsibo no nge tabo kaisa family bo kaisa nogo nukhungo ni aka sini society bo khorok sa independent bari bini role bo sak important ma tongna na important no nung kaisa nok no nung jora ruwei nung nok no माने नों थामक नानि निनि बसाबते निनि बसाय निनि इनलो संग जे नों नाइकोलै तनि नानि माने अमो एकदम काइसा माने ता मन छाने इम्पोर्टेन्ट पार्ट आ जागा नों माने ता मनि छाने जतो जों जतो बरक तो जतो सेमिया हाइपनो जों सिनि बेस्ट ट्राई मा खायो अम हायं कांके बिकज काइसा नुखुं चाइ थांनानि हिंगाय तो आरो खरकसा बरैनि माने अनेक इम्पोर्टेन्ट role play खायो as a wife ngai माने आं बाहाय के आनि नुखुंनो ठीक काइतलांनाय so
wife is always माने strong no hani mano do kaisa tamne ke bini sago gobang ma daito phayo tabungni ni bwsaini bagui tabungni ni bwsano naikolnani bagui te shuduni ni bwsaya nini je nok ni borok tongnai nini in-laws nini je nogo borok tongmani nung amrong no bebak naikoli te bebak nung kam nukhungni kamrok abono bo nung mane bahaike mane samloknai amhairok mane sini bisingo khlaimanani sing chuknani nang mane sing chugui ma thangu automatically amo sing kaisa khangkangke mane sing je sukpa nong di sing strong nongi ma thang kaisa mane hamjuk ta kaijak baimani pore nukhungo Ga meram nang hainai sungunai ga ang rom ni khorok sang housewife ang housewife uma pore ang society nya kan an nogo tam rok challenges rok face khai eba kan nang tam face khai kya abu ke sai kana ani no shashine ke housewife mane kaijak mani pore mane ang je kunu khainamu sungphano ang jora rogo ang phermani nukhata mane jora reime angkha inge ang to kaijak mani logino ang to je ani no cheraibo ongkhaba ani bagi tebo shortage of time ang thanga ang je kunu jaga phatcha focus khainani ang amhairok mane ani subidang liya ta i wan chugiro ang mane decision totally ang kunu ni nai man liya because ani total focus no je ani je married life nongi thanga ka aboni baire wa ang wan chungnani rok ka ama ani jora wo ang man liya ta ang jora man liya hangke challenges face khaimani hingke to like nok ni ongkhori rok kam khainani thanga hangke sung nok ni no sikang ma wan chugo mane ang omsugo thanga hangke ani yang ni eba je kunu kam no khainani amo sung nok ni borok bai sikang discussion ma khainai mane tai self decision aro tai kuri je kunu khainani hingke baire ni je kunu kam no khainani bagai hangka hangke tabuk tamni sanai jemon cherai nainani bosto sung saisung naimanani amom suk possible ngya because abono sung mane sini nok ni joto borok bai no sung miloginai ma khayu am haita onko tabuk je kunu khainani thangnani hingkangke to nung cherai ganang nung gobangma aro problem phayo nung kunu jaga ongkhor thanani iabagi no mane family hingke aro no sini mane important nuksa khasma haide matong khajak mani hai to ma tongya na tebe the responsible hai ma tongka poro i responsible hingke mane onek angkha hingke tai ani bage hingke omo ekta ekdom kotor challenge hai ma tongkhani laibo because suddenly ang to sana thanga kisa age bo ani kaijang mani jora to kisa kongkai mane sung mentally bo kaisa stable strong angna nang kaisa marriage mane nang kaijang nani thangka kita kaijang mani wo gobangma challenge gobangma responsibilities phayo e kuno somoy sung mane stress ang thangmano mane phatcha je kuno mane ekdom phat angkhangke abono sung handle khaimi ang thang nge handle khaimana ni a mo tongna nang ta a strength i kaisa maturity phainani nang mane kaisa marriage nang yapri barna ni thangkangke abono bai gobangma challenges phainai ke nung abono overtake khaimi ang nai nung afrukaino mane nini life bo nung problem se nung nugui thangsinai ke nung abono mane tackle khaimi ang ke no nini life bo mane stress chengsinai ta frustration chengsinai omo haina ang niji feel khayuta mo hai and moreover especially jefru nung cherai nini cherai nai mane amo bo nung mane ta mansar kaisa jora nawi khayani nango planning tong nang ta kaisa planning tong nani nango joto kisu mane stable tong na nango mane joto to asuk ngya but at least mane nini kaisa jora nawi wan sugui je kuno no mane sung khainani nang ta so that chini challenges rok phaike hangke mane sung ready hai haita gangke tabuni ni challenges rok ni to tongo no housewife hangke kenang pesuk ma tong je logisong taron nini orang ke to sayang ka besani khetar to bi ka logisong ni bo besuk role important ma tong na mane onek important do mainly hingkai sung boni support no nango mentally emotionally mane sung ta je kunu wo mane somoyo tongu nung kebono share khaimia je kunu nung sanamo chung tongu nung directly to nini in-laws no thangi to nung saimia eba nini mane je kunu ta mane sung suja kok sung ekdom sini besaino sung depend nungo hayo
so chini bwsaibo mane bujijaknai wngna nangjago amhaita mane ang je kuno bono confidently ang sawi ang bobai bujijaknai amhai confident bihik rongni thani tongnani angkhai nangjago tamhai mane bwsaini bo role tongta i onek tong bwsaibo buji nangta mane bwsaini kaisa bujima bai onek kisu solve wngmano correct amhai ani ang manang khakayo manang believe kayo jara naitone rok norok okor no moito narde jara kaje rok phanta angka banya madam te sungunai tabo nung to housewife plus nang alga sambo khaito hano kisamisa gabon din ang tak suna mo chungo ta housewife kone ang hanya asok tongi bungi tang tabung jora tabung jora especially mane srai rong por nani rang juke khap family ke chalok nani bo sai ma san income bai ina bia phang man kenang sini tiprasa housewife rong no mane nang tam sanai mane tam opportunity tong sini hastebo sorsa housewife job bade alga sam khainani गोबांमा opportunities दङ ताबुं दिनो तामनि हिंकाले नायदि जों गोबांमा समय फुन नायै जों माने टाइम स्पेन्ड खायो बाक्सा माने नगो कुनु काम र गरिं थांमानि जरावता स्पेशली तो बसगले तंगबा ताबुंनि दिनो खेतो थांगै तो केबो तांनाय गरै खा हंगे जों अलवेज फुनो तंखांके माने आबुनो गाहाम जागाव यूज खायदि ताबुं YouTube everything is माने जतो मान थगु हंगा हंगे जतो मान के नों आरो नायमानु गोबांमा नगो आचुगै खायजांनाय हाय आमहाय काम गोबांमा दं इभेन नों बेग राबजांनाय रक माने पूरा डिटेल अफ फोरोंगु नों आमनो सुरु गाहामके नायै जे केचअप खायमानाय हंके बरक आमति खेनो खायतंनाय बुतंगो माने आं छायमानुता हंगाय बेग स्रोंजांनाय रक हंगाय आमते एनवेलप स्रोंजांनाय माने फोरोंमानि रक अमहाय रक गोबांमा दं चिकन माने नगो आचुगैनो नों खायमानु माने नों सुदु स्रांनानि नांगो ते माने निनि थानि मुचुं मानि तंना नांगुता जों नगो आचुक तैनो ताबुं दिनो गोबांमा इनकाम जों खायनानि लामा दंता खूब खोना दं मैडम के मैडम आं सोंना मुचुंखा नों जे सामु खायतंमानि आबो किसे साइ खोनादो आंखायद हायनय को रिरक सुबो हंके माने आनि तमो आगिनि सिमि शक दङबा हंके आं आगियोबो YouTube रग नायो किसा मिसा रग नायो आगिनि सिमि नाय माने परे फानो जे माने तामनि सने प्रेक्टिकली जे जों खायो फोरोंमा जागा थांगैनाय नायै आमसुक आं केचअप खायमे रक उंगुता बाट आमो तो एकदम मानि सोरोंमानि बागै मुचुंमा तंमानि बागै आबो नां खायनानि शक दङा बागै आं खायमानो हंके ताबुक तो आं हायनो रिरक सुबो किसा मिसा निजिनि जस्ट पकेट मानि रक अंद्रप हनै जाहाते बसायनो कष्ट रना नांगिया मानलि पकेट मानि रक फानो दा माने फाइनो माहाय रक हनै हायनो किसा मिसा ता हंगे मैडम नोंनि न सोरमुंले नों कुनु ट्रेनिंग रक नाखा ट्रेनिंग नाखा पुइला खेतो ट्रेनिंग रंनि तां कुनु साइमिया तामनि गां तो काइसा हाउसवाइफ बला काइसा आं आइडिया रगो थांगै सोरोंना फानो आनि जरासि मिलिया माने नकनि माने टाइम बायता टाइमिंगो मिलिया आंगै अनेक फेरु हंके आं वान सुका आं माने उमो साइमन खा आनि काइसा नक गानावो न आमो फोरोंगो हनै आं साइमन खा गा फुरुआनि जेराय आजायजां न लाइक 7 मान रकम खाना गां वान सुका हायनो तंमासाय आं रि सोरोंनाय हिनै सुबमानि सोरोंनाय हिनै गां थांगा मुंगनिरो थांगिनाय आनो फोरोंदि हिनै सागाता बनो साइचुंपा नंथु आं तिकिसा नांखाय बिसिरनाय ताबो फोरोंदिनि साखाय बबो गसिका गाबोनि बागै आं बिनरो आनि जेरायनो तलाङै थांगिनो आं सोरोंगाता अंको गलैबो सानो तलाङै आजागानो तलाङै थानि त बिकज आमो तो काइसा इन्स्टिट्यूशन बयाबा आरो तो आं एनी टाइम थांमानो तिकिसा माने आनि टाइम बो आं मैनेज खायमानो ता फुंगoi को आसक तो कुनु काम करि फानो पाइया को होई चावै नंगै थांगै दुइटा रगो फिरगै फायने आं म तेसा नगो फायुता अंके आं आरो थांगै बिनारो थां सोरोंमानि परे आं साइंसि सुं रक सोरोंका अंके आं आरो बो किसा गजारो प्रब्लेम रकंगै काहामके सोरोंमानलिया आंगिनाय आं आफ्टर लकडाउन कलाय थांका अंके आफ्टर अनलाइन आं हायनो नाय तंमां काइसा अनलाइन तै माने अंगता क्लास नाय मानु हनैने आं काइसा नुखा हंके आरो आं जस्ट आं एप्लिकेशन फॉर्म खायनाय अनलाइन क्लास नाविने और किसा सोरोंका माने मेडा फ्री दाना पेड फ्री या पेड न आमो हंके आरो किसा सोरोंमानि परे हंकाय आफुरका आं निजि खायनानि चेंखा एबा कन्फ्यूजन खांके आं YouTube थांगि नायो क्लियर खायो आमति खेमांनो आनियो सुबमानिकै स्टार्टिंग खाता जर्नी अमहायता
Hingga terek supte nijini subui ang buini kisa subnani rok jengka frukai. Because tam humale nijini sikang subui manayo gengmari bo asungno mo I magana rok thangka ang haino mane rakha subka hingga supte ang mane iko tini amsuk jora sokpai ketang. Hingga madam nang koinai nang sono kaini saikhanati nang je tailoring khainani pore khaimani pore nang je training rok thangka nang je skill development khaike abuni process mage saikhanati training khaimani a jaga wo hingke o je course ni logi sungno EDP ni training sungno tesa phurungjago a jaga o boro phurungja madam abo a jaga no phurungo aro no class ungo EDP hingke entrepreneurship development program hanjago tamo mane nang bahake business no tuinai omhai mane kaisa business no khainani thangka hangke tuma qualities tongnani nang omhai sungno aro phurungo tamne ke aro to sungno pura mane yakung busanani amo se phurungo kaisa nang business woman nangnani bahake ngai haino to ongmaya nang haino dogan rekha angkha amo to ongya jeng amo haike to ongi meya amtita hingke bahake nang khainai amono no phurungo ta hingke aro phurungo jemon tak kasang dogan rekha dogan dena thangka hangke ang puila tamon anyani nang tam nanya nang hangke ani customer ni besuk o jaga wo ne chahida tong o area wo mane market buji nang market bujina nang naita ang haino khulugri kha borok sikri hingke dogan to nin choli ang nai investment to nang khaipai kha ang kai totally nang loss to thangpai sinai omhai hingke puila nang survey market survey khaini nang one thing hingke nini thani capability tongna nango je nang any negative customer ni je kuno mane negative point ta tawo jemon nang ani kok sasi nang ri subka hangke to isa fitting engya hangke to nang customer by feedback nang abono feedback no nang bahake nang jolly weya eba bukha thyiya mane so next time nang bonong ko bahake abono tackle khai honai nang muneye mane among ya khe amte heke pano correction khai ma ro honai iom hairok phurungo hangate time management like ko angani sasina ang jorabo ro hormaliya hingke obviously customer ni feedback to hamiano phaisinai ge tangi hormaya hangke ani problem family problem cherani problem tongi mano ka amoni bisingo bahage khainai a time management khainani jotoni to kaisa problem tongun mane jorano naraknani sing mane daily life bo kaisa housewife ni bagita hangka kam tongnai rong ni to tebo kothin but sung to mane ang je tongmani wo to at least ang support tongo abon bage ang amsuk ekdom busy schedule tight schedule om hayata ani mane nukhung ungko nani thangpano haipano se mane koto kengmano problem nukjago ungi thang inga first a time management khainani amono phurungjago hangke te mane bahake nangni ni business no advertisement khainai kaisa kai video mane amke nang online khaimani kate kaisa hangkai to poster tei khaimani omhai mane omhairok gobang ma mane tongo omhairok phurungjago ta mane sujako nang business khainani mane no nang tamoni ni kaisa aim nang entrepreneur engnani hingkai ojo to qualities o EDP training mane mannani nango ani mote hingka mane madam training ke boro mane boro nai manabo omo tabuk to gobang ma institution tongo amti training rejak manita taw ang ikwani sasine root set ni tong aro sudu EDP hini simino training bo tongo I guess am tong na haima tong ta every year borok talangi tong am haike chini borok mane je saimia rok to saimia angmana but tabuk SSG group tei gobang mano am hai training sujug subida chini buri rong ni bagai gobang ma serjago जों sudu opportunities no grab khaina nango am suksi am hai training institution rok mane TRLM rok ni to gobang ma tabuk tongo mane gobang ma scheme tongo जों ungko angnani but जों main idea tai ungko na sinani nango am suksi am bujia kai nijini musungma ni tongna nang madam jina tang training khayun samani sini borok to bisbak amte training than thangena mane skill development di giti asa khainai kare gata madam nang abo khaiman pore nang ni real life tam implement khaika training khai phaima pore training khai phaimani pore ke ang wan suka ang asugui diliri sup tongmasai ang buino phurungnai ang mane borok no kam rekhangke ani boto business kasha ung thanai gaboni bagai just ang phurungnani chengra kha
tamni himale kasha kogono tong nung buino furungkai se nini tebo knowledge bari nai ama haya deba ka science chung rungui khusrui tong ma simi bai to ungya amo no training go busung no furung niji rungma no niji wono toni khang khang ke amo ke nung ungya seng phinai ka abni bagang wan chuka ang hai kebang ma jora reime ya bororok sirungna musungui sirungma ya tong khang furungnai ang ama hake wan chuka ta engkai ang ikuma bo mankha afuru no ang training pai phaiman pore no om hai keno khuzbo man khang kang furungka furu mane oro kaisa plus point henke je school ani no gana tongo aro ni no parents rok borok cherai tunna phaikyang ke haino asuk yang thanani rok jaga kari ni bagai ke borok koik jana borok sirungna musung jagi nei ani ro sirung pailai khata ka amna ani first step ta sirung mani ke borong no an pore koik jona buma rok borok sirungka borok kai sarik rok sirungka ke om hai keno ani boti kisa mane nin bo skill tebo bugui tong ta amo haitang kang bo mane ang taka furungna ni wose tebo chaja kuk siungkai ang mane wan suguta amte ke furungkang ke ang borok rungi thangka mane tabunung je training namani to amda just basics ino furung rohoro just 1 month course furung rohoro amo bai sini borok kuno somoyo romi meya sirung maya ang thango linguistic problem thango tamni hinke bengali rok buji ang thango kom hai hinke ang judi no bong no furung ka ang bong te kaham ke furung mana no niji ni kok niji buji mungo te bo phero iom te hake furung ge tabuk third batch choli tongta congratulations madam am hai ta ge tagron di ani on nai tong nai rok jodi borok musung hake nin thani jo sarna musung ke nangni nuku marok ke side ang plus video description ri nai nang side mano ogo chenkro kami Montfort school ganabo nga contact number to nono ungkoi rikhen nang ri ruana amo haita hinke ani ro root chatini mane bish phasing teibo ani ro duibar visit phaika mane je tailoring sirungnai rong no mane bongoro je kas khaiye tongnai ro sabo kam khai tong am haino borok funuknani tu so that borok botebo mane interest phaitung sirungnani muchungtung hunei borok ani ro visit rok phairu iom haita angke madam je training khaiman pore kuno totong kuno facility ro mara man scope rok jemon credit loan rok nana rok loan tongo loan nai mano mane ar kubang mano training no mane sungno loan ro nai do loan ro phano it's like nung loan nai awoi nijini bai sikang nung invest khai kyang kai ba tebo sako guta because nung to business to down up down om hai ungu hangai nung phacha like nijini ungko bai kri nijini ungko bai riya wei direct loan no thangkang ke aro problem nung jago tam hange sung eno tailor hangai to ang kisa ungko kai sasina tailor ro hange sung loan asung nana ni sinangya puila because almost as investment nangya as investment nangya just you need mane kaise machine nango silai machine nango istri rok iron rok koekta rok nango hangai aboni bisingo ri boto asuk kebangya nung kisa kaino subgra naita sub mane hoite terek nini kaisa monthly fixed income rok phai thangka hangke nung afro kaisa nini quality nung saimanai bile mane nini busuk jorate ang capable loan na khangke ang suimana suimero iam hairong no se puila wan chugine loan ni teibo mane bahar na ni nanguta e phacha sung direct loan nai rekha ani customer si thik ngya ko he de ba ga ang loss ng khangka ang a loan no recovery bai ke khainai ka a jaga no sini weak point tong e omono sung training rok manja gya woi haino normally sirungai sung kaisa shok to tongu tong phano uje basic no sung saimi able mane loan na khai tamong nai ingya ka loan rang mane to om haino ksai tongya ka loan ni tei aba ka cash maintain cash book maintain khaine ni tei amrok bebak no mane kaisa business ongka ekdom important part amo ongkai ang nayo even ang niji puila ang thing no ri rokisa misa subo but kuno om hai kri je manang maintain khaimia busagani loss ng tongkha busagani profit ng tongkha kun si saimia mano tongo om hai ngi tongkha ta haino balance sheet ang maintain khaimia ta manang amrok ringya nga amo ang training namani porikha jinis no ang buji khata aja ekdom kaham ka buji khata ni male ang training na fro nani to duhan tong bula kaun ban ba ke ekdom plus point ng khaw training namani ta nga ang simon porikhe ang wan chugui tongo ang kisari ang mane kubang
माने आं ताबुक ताम खायनाय आं बुइनो फोरोंमानि बिसिंतै बरंनो तैसे आं सुफिनाय अमा हायके आं वान सुकाता माने मैडम नि फ्यूचर प्लान रखता आंनि कायसा माने आं प्लेनिंग अमा हायके तंगाता माने डाइरेक्ट तामन सानाय आसुगै आं सुबै तंमासाय आं बुइनो तै काम खायसिनाय आमनो से माने एंटरप्रेन्योरशिप होनो मैडम नि को वैना मानजु सिं सिबानो कंके ताको टेलरिंग निता स्कोप सिन हास्तेव बाहाय तामले जों दागे सिबानो रिगनाय रक्तागो इंगा ताबुक रिगनाय लगे जों टॉप सक्समो बिनि स्कोप आनमथाय बेलेक काम हायमा दं बाहायमा दं मैडम इसा स्कोप साइखना रता आमो हायनो आगि पुइलावो ब नुकजागो टेलरनि अनेक गोसारो किसा माने गेप ओंखा अनलाइन अर्डार रक आकरंगै माने बरंनि बाय अनेक सहज ओं थांगाता इंके हायफानो ताबुक तेसा फाइ दं आचल माने तेसा टेलरिंग नि माने अनेक स्कोप नुकजागै दं इंका स्पेशली लाइक ब्लाउज उ टप सुब्रिनानि रक जेता जों सानडे टप कानमानि रक आमरक तो बिसिरबाग आमतेबो माने ताबुक उनको चली दं माने बनो तो नों लांका पाइनेनि तो मानो पाइने मानफोर निनि जे फ्रु नों वासु इ अमा हायके रकंखना फुरका बिनि गासा डिमान्ड दं इथांता इंगा हायबानो से ताबुक बुइ पाइनो सुपमानि नुकजागो आंखाय नुगुता बिसिरबाग इंगा आबनि बागिनो टेलरनि ब स्कोप दं जुदि न आमो निनि एरिया निनि माने मार्केट प्लेस न बुजिवै हायनो खुलुग्र खांखाय बंगिया माने नों मा नायनायता नों कोइ नायखे बिनि स्कोप दं खोना तो मैडम इंगा ताबुक नों हाय जरा मुसुं तंनाय जरा सिनि हास्तेनि तिप्राजक बुमारक जरा एंटरप्रेन्योर मुसुं दं एबा टेलरिंग सरना मुसुं दं नों बंनो टामा एडवाइस रनाय गोबांमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तै तो तलांगि दंगो तासि ताबुक तो जो तो बेबा बुरै रक न हिनमा न सिनि बुरै रक बरक गोबांमा एसएसजी ग्रुप मा खाव दंगो आंनि बिसिंतै गोबांमा सेब्र जागो सुदु टेलरिंग या गोबांमा अंको माने जेमन बेग्स नामनानि रक रापनानि रक गोबांमा फायो माने मते हायता अपॉर्चुनिटीज फायो ता नों आबनो ग्रेब खायगा हंके माने चिनि बागि चाव बुरै रंनि बागि चाव ते कायसा बो गोबांमा दं बाक्सा तामानि सानाय लाइक रिसुपमानि बिसिंतै सिमिया जों माने सेल्फ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ओंनानि सिनि जागा दं खांके तामबा जों मखैतों कोवाइ रक काइमानो आरो तो कुनो सिखायनो नांगिया अल्टीमेटली जों सामुंनि लगे बिजनेस आइडिया मा तंनाय इ अम हायता माने जस्ट काशा सिमि बो ओंगिया अम हाय ओंगे मैडम ताबुक नुं तो साका ओंगे ताबा आंनाव तके सना मुसुमा हंगके माने नों ताबुक जरतै नों जे खाइ फेमानि नों ताम लेसन रक सरंगा माने लाइफ लेसन रक नों ताम रक माने एक्सपीरियंस दा अल्टीमेटली आबो सनके साइखना दे माने ताबुंनि मो आं सोम कायसा साइमान माने हिंके जों हायनो आसुगै तंखायंगिया अमता कायसा आं नुक जागोता माने जों कायसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस माने आं शॉपिंग दिले खाइमानो आमतिया आनि थानि रां बुरुं तंखा आम कायसा रेस्पेक्ट मानो नों सोसाइटी वो माने नों कायसा बिजनेस खाइके माने अमो जस्ट आनि लग्जरी लाइफ नांगवां अमो हाया माने नो बिजनेस नि संगे नि कायसा सेल्फ रेस्पेक्ट माने नो बुइबो रेस्पेक्ट रनाय आमा से मेन थिंग हंगा सामुं खायरं साबा हामजां सामुं खायरं बुइ हामजागो माने सामुं खायनानि नांगो अमो हाय आं माने आं नुकजाक मानिता माने नों हायनो कलाय तंखांके नो केबो माने मोरिया आम कायसा का आं नुकजा खाता माने आं रियल माने आं निजे एक्सपीरियंस हायमा दं आमनो आं नुकजागो गोबांमा न अम हाय माने गोबांमा जागावो न अमनि कायसा इम्पैक्ट दं नों कुनो खाया के आम बाकी चिकन जों जेसपन ता खाय माने इवन स्मॉल थिंग्स नों खाय तंखांके आम सुबायनो नो बरक कासिया माने नो रेस्पेक्ट रिसरनाय नों हायनो आसुगै तंमानो डिफरेंट आम आबागे हायनो आसुगै तंयाबो इजे कुनो खायनानि नांगो कायसानि नि प्लान तंना नांगो लाइबो हायनो आसुक तंखांके इंगियाता अमखां कायसानि माने आं स्रोंमुंता मानखा मैडम आबा हायना ते सना मुसुमाके ताक्सिनि सोसाइटी ओटा बोरै एंटरप्रेन्योर तो गनि मानु हेदा ना कसकरि जों ताकफानो साख्रिनो हामजालायखौ बोरै जों सलांथंता ओंखायनो नों साबनो नौइले नों माने खाबा बासा खामानि रोल मॉडल लक नों ना केम फॉलो दखाय बहें ना मुसु आबा हायरक नों फाफाय बन दिनो फॉलो हंके तो आं पार्टिकुलर काशा बरकनो हनै खायो आमति करै बाट आं गोबां मानानो नुगो सेल्फ इंडिपेंडेंस मानि
hingkangke ang to bisirba kisa follow khayo insta rok nayo ang to taw to mobile ni jug ba hingka ang aro gobang ma inspiring nugo even ang kaisa Pakistani ni no abrini mane same bin story rok nugo ang kisa inspiring kha boto yakung rok maya abri haita khoroksa insta wa ang ku sunu nugo bono hingke tini bo mane buino motivate khayo amo khai kaisa bini plus mane amo bini kasyang kota hingkangke ang wan suguta mane sung niji yakung yak kahamungi si kuno phano khaine ni gri haike sung achuk tongo hingkangke mane amo haike to ungya try haike to sung bo mano just mane nang saimana nango nini boss haito nang mane capable nang abono no follow khaine ni nangota nang mane nini muchung mani bo jaga tong kungma borok ni kaisa mane side to tongo kebono to asuk sianu gya khai to rokhoya mane joto ni thani no kaisa talent tongo just nanga talent no nukna ni nango mane nang sina ni nango ungkang kaise nanga bono utilize khai manai tangkai jemon sung porimani phanon kha je kuno baksa job khai pan am kaisa laibo nango ma khaika amti haitong but bini kaisa oino different no tongo side bini musung mani rok ka nijini muchung mani baibo sung mane kai mano sakawo amono sung kaisa life ni zaria sanami mano ta correct ama hai ke sate ang desa mas mo na ke ke tabuk entrepreneur mani aboni ukulogo to an mote bin family support on nang saka ke tabuk sai hanjane rok nya kharom ni location hanjane rok ta borong ni rule busuk important jodi success nang kata khorsa bari যদি মানে চিনি Tiprasa buri যদি bo success ngke bini society bini family especially bini logi song bini support buso important ani to ang saimano ani ang to ani sasinai entrepreneur rob ang to sogiya ko entrepreneur hani me ko ang just change rom just starting om haita starting phano ani o chikon mikon kamo phano like ani husband ano onek chubao onek chuba mani tonguta ang omo ihe hini meya bi tamning ke bonona ang puila sungo am boano kuno mana rokhaya khaidi hino mane nijini yakung ko boano busana ni no phurungu oma heda jesukpa nong phano mane boano support khaya kai ingyata tai ani nok ni borok bo supportive no ani in-laws rok amti kam khaine ning ko khaine ni borok ihe hiya borok am haita so amo hunki ang aro khela king jabu sain session because as gowama family no gusung je kuno khaine ni je kuno konani mane mana khaijago nok ni onkhorna ni asuk mane kuya but an mane ani bagai mane chinoro hangka asuk oma hairogo mo kre khaidi khaipano mane like umo tonguta tam support tonguta ani in-laws rok ani husband especially ani husband ano support khayo ani o je ang chitak chikon mikon khai tong mani aro bo next support khayo amni tinyo nge tai bang sanam chung tai bui husband who cannot support financially support khaime phano mane nang at least morally nang bini morally nang boni logi tongna nango je kunu tamning ka buri ang buri bile je kunu jaga thangna phainani as possible ning able burin bagai oma hairogo je kunu kaisa logi mane tabo logi rena ni nango financially logi ri khasimi logi hiya support amo haita je kunu mane baksa onkhor kangkai baksa busai kri de ba saja gyango oma hairok ya buni phan kok bisi khanau amo khai nang kaisa mane khama hai kala yu borok no because jotoni no sini kaisa life space tong bala mane sung joton ta kaisa kha angkai bo ani bihik amti ma khaya kunu ma khaya angkai bo tangi lekha pora khai pheka amti ingnas ko geta oma hai engnan koi aro kha ang support tongna ni nangjago nang jemon khayo ni nukhungni bagai bobo to nono chikon sa subana bagi sibo khaina ni nayo eba khai bini kaisa respect society wo nini bihi kaham khai kyang kai nini no bumung thang bole kaham society ni bus kang to hai but azaga kubang ma problem phainai mane bui hinai especially buni problems buino samano bisi problem hai khunju ota ke hai kubang ma phainai but amo nang busuk nini bihi no nang buji ma hai kintu bui bujiya amos nang khel narang na nauta bui to just man sanai but you know better nini wife no nang no saimon no jon sai so nini support se meter khaya apur ab je khoroksa bihni bagai buita mo suggest ban sato juri ani besai ano support khai tong khang ke
buini amo ani bai kaisa strength sing thanai ningana just pan sadi but ani husband ano trust tongo bisas tongo that's all ani bagai omo haita khoroksa bihik ni bagang amno nangjago খুব ককিলিক saga madam ga tabuk ang te sung sibana ga tabuk khoroksa tak bari phangthang sala phangthang tak nang je samung khai jamona ba phangthang sini life spirituality nya ka tak dharma phan hanjidi nya ka prayers phan hanjidi musak important abo amokhe ekdom na important nangjago because ang to ani aro to ang ani tini kok ani no sai tongo ba ani personally ang sanai because khoroksa husband and wife ni bonding strong na ni hinke ang as a Christian ang tor kem no tang umos haya ani je believe ang sawo mane kjaro prayer tong na nang because prayer se no kra khainai okay yes husband and wife bishingo je kuno ups down to ungo kaisa mane kebang man ungo ang bongo onek singu sing haipeno but ang je fur oma hai ungo ang mane ang mili jaguta ang sain sung mane ang videos rok na yo jeta YouTube rok to kengma tongo ma hai healing prayer rok ni tongo prayer tam mane ministry amti kebang ma tongo kang ajaga nayo naimeni bising tei ang kebang ma serengmung man mani pore engkangke niji no ang te sob bujiri uta mane ang boro chaya amrok ang mane ang niji saimano engka ang accept khaina uta engkangke ang prayer amte attend khayo amoni bising rogoba ang mane manja jefura ang mane tawo je kuno ani bisingo husband and wife ni bising rogo je kuno problem mung tong hangke fasting ang khai prayer no na ang mana grau tam nengke ang niji ani experience tongo jefura ang mane je kuno kosto dukho nangi tong hangkai deeply judi ang prayer ro thangkangkai amo mane ani problem no pura solve khairu manang amsaka ang result mano abon bagai ang sanamu chungo mane prayer hangkai sini mane ta marriage life husband and wife ni kasaro mane god tongna nango god bhage tongna ke prayer ni bisingti no botong shuri mane bisingti se bonding bai tongnai ke je jaga bokri hinke mane a jaga bo mane balance ingyang nai ngaka abon ti yang te manji sung sinai tak abon no nang sama to nang ge ma sang ka do madam no man tak sin society wo sang nuk jak tong mane family da specially খুব ফ্যামিলি সিতরাই দङ তাবো जों बय बय खानलाय मानगो ब बय थांबो माने सिन सोसाइटी ता एकदम माने एकदम खाना नायथ गया त एकदम सितराय दङखा गाबो निउक्लंनि रिजन दक नों ता मा दंनि ओपिनियन ता आंनि ओपिनियन आं तो बुइनि तो साइमिया बाट आं जे फील खायोता माने मेनलि हिंकै नो कम्युनिकेशन गैप ओमनां मा दं माने हिक साइ जरारिया काहामकै कम्युनिकेट खाइमिया tabuk bihik pano mane bini kuno sana muchung maning tongkha bonono sanani mane chaimiya ta mane bowan sugani bwsayo kokno khonai de mano khonai miya a confident gri ta bin thani ngai no saja gerok ngai thango ngai amono no communication gap ngai thang ngai omo haike no like je kuno jinis no share khaileya janjaja kam busy ebakhai tabuk working husband bini job by bo busy bo bihingna somiri meya thingno bo man tong bo je nang mani but kaisa human mane human nature ang wan suguta khoroksa bihingni bagai busaini jora onek mane valuable mane busaini time ri tongnani mane jemon like baksa tongo nung joto no man tongni live shopping mane bri rok ni to chajang mane among kaisa manan bagai secondary sikalayuta ka firstly ingangke manane husband by ani communication thik na nangnai correct nka ama hai ingyang ke no bihi kok sanani jora gri nung bono khanana ni time gri ni kan ke no mane aje bihi khunjangnai eba bsai hinjangnai borokte oino digiwo mane unko nai thanguta mane happiness nai tuk mane time spend khaine ni oino nai tuk like bo phone nai tongkha je kuno nai tongkha nung hai nung bai kok sanani jora gri nung salo sapong office thango ang housewife nogo tongo nung phayo lengo tongkha nge nung bufuru kok salaisinai kha ksangi kok sanani si jora gri om hainga ka ang to aje hi khunjanai bo phuno time spend khai tongsinai nai tongsinai ka mane an automatically bini mane bo nangya haing thangsinai a jinis no mane farak ingli ata bo mane busai moji kok satu saya tu bon
tam once bini ba important ning yang thanai hinke no oino digi bini umong thanai hinke a oino digi duljakte bo mane emon khai duljak thanai mane bo lama oino rokomung thanai afrukai mane onek late ing thanai ta haike ang wansu mane kaisa borok ni bagai communication tai time renani onek important nangjago angkai big besai bisingo bonding tongnani hingka kita bonding ni bagi nung kok kam ke salaya nung bahaki saimanai ba baksa tongo haino office thangka tongkha bihik bo jekun ja thangka bin kam thangka tongkha haino sariko uko tongkha maisa laikha paikha amno day to day life ngi tongkha ta hingke ba nung sometime weekend thangdi bihik bo sano talangi thangdi time spend khaidi am sukbai no mane khoroksa wife ni bagi hingke enough omo hai ang mane ang feel khaimani samo ang to thango weekend thango ang khai mane ang khama haike mane tongo ta mane relationship no onek balance tonna ni ke no main thing ga communication mane khoroksa bihik bas ka confident tongna nangnai je ani busai no ang kaham haime sanani ani thani a confident tongna nangnai je ani busai anu bujinai hini khoroksa bihik ni thani a confident tongna nango te busai bo bona a confident runani nango hingke thangde last koyekta question songsiman madam no ka tabung sino challenging world to tak to khub rapidly change tong kada kala technology phai tongo ke khoroksa housewife mane bini busarong ni bagita bin tamo samung important hai ma tongjagan busana jodi kaham korangke busaino bo seba ma khainai yak busano ma nainai go balance maintain khaitani tam rok khaitai ma tongjagna busa nainani tori nani hinke sudu wife ni simi amoke aro husband ni bo mo tongnani nango kisa to tongnani nango hinke busano naine thangtani tabuk to kubang ma nukjago cherai rongno mane mobile ni hoite borok onek ongkong mani amono bahaike katirnai om haita hinke ani opinion hinke to mane sung borok no activities so kisa ongko involve khaina nango cherai rongno so that borok mane tabung to school borok school porikhanke no school porikhanke tuition sinis agiwo to sungrok ta sak tuition mane but bongni to tabok onek tuition hingka bongni kaisa mane jora kering thangu thungnani akonani hingke agi to onek jora hingka tabuk ni no naikhanke tabuk ni ke option ang nukjang mani hingke bong no activities so include khainani like singing dancing music side eba ke je kono swimming rock bong ni kaisa age ni por age kaita tamni male tabuk sung nugo chikon sasani je football kisa khasi phaika kaino se borok yago mobile ing thang amhai mane sung as a parent sometimes sung fail sung thang abono sung katiri me angi thang bong no tabo jora tongo ya phangni simino nai thangnani nango taulai class 1 2 ka boni berti kisa bujiu kok sari tiksa khanari manu ka afrung ka bong no mane activities so involve ngnani sung chengi manu ta mane ang wan chuk mani ta hangai borok tikisa technology side to borok komung nai arbo engna nango furungna nango but which is good for them which they should learn mane jate addiction ngi jate jate amo kuno addicted to mane sogiya mane bini bage harmful ingya tamninke mobile to tabo kebang ma tongo mane onek harmful jinis no tongo jeta borok siano se si thangka borok a jinis rong no already ka amono kaisa ang mane nugu ta amo kaisa challenge chini buma bu phani bage bahake bong no amo ni katiri tlangnani inka amo katiri tlangnani inka ang kaisa no ani mote khang upai rok nukjago je sung bong no different activities so perform khai tonnani so that bong ni mindset thik khai aing je site sogiya sometime reima no sung bong no but baksa tongo omni tui kubang ma dera mani tongo baksa ang nugu mane ani koyek jona mane relative rogono tongo duita jora rok laptop pura nai tongo mane bini o type khaimini amse bo by heart nang thangka ne amsake bo mane expert ning thangka amsuk class 1 se kaya kona ba pur am haita ke amono kaisa problem nungjago jare rongni bagi to nga pushi thani amono jonse tabung ni dinong ka ang parents ongni bagi ekdom challenge amono kaisa mane problem face ma khayu sung parents rok ngai mane je jinis no sung tabuk bong ni bagi chaya ko almost borok fast rom mani kalai thangu chini parents ong baita and
স্পেশালি যে জব খাইনে রক বরক তো তেবো রিমে আর সময় ইংনি থাঙ্গো বড় তো মোবাইল সে হল মারো ই আমো হাই বংনি বাকি তো তেবো আমো প্রবলেম নুংজাগো aboni bagi no mane nijini like ani keto ani no kok sasine ani hinke to ani family members rok borok onek nayo hinke ani bagi hinke angkai mane sometime angani bosano bahai engko tor mani sang saisi manliya mane family member ne onek contribution tongota mane jotono first bo nok ni cheraiba jotono bokisa nai no an bosakai pal engka angama haike ang nukjago ta tau suk jora but ang nugu gobang ma family wo mane busuk jora tui kaise cherai no pushi telangnani aro busuk problem phai busuk face ma khai kaise borok no borok khai telangnani ta busung to tabo starting chini tong puila step haisi teo to tongkho yam haita mainly problem kano mobile ni hoite no joto effect chini laibo okra chikon joto ni mane laibo kai main ni kai mobile ni no kaham bo aro ni no srungka hamia baro ni no srungka ani motita খুব খানাতক যারা খানাই তো না খুঁজো কাই খানা দি ম্যাডাম ন থাংতে সিনি নাই তো নাই অডিয়েন্স দং স্পেশালি যারা হাউসওয়াইফ নং বনো জনে কোন কক কাসানা মুজুম খানকে ইন ক্লোজিং নোটস রক দং খানকে কিসা সাইড দি omo to especially housewife ni bagi tini ni episode hingke ang abon kazana mo chungo joto housewife rong no khaidi mane housewife ni kuno tolawo nuknani ko ge niji no housewife bo kaisa duty no mo kaisa nukhung no nung naikoli tongo it's the big thing aboni sate no nung nini dreams no bo nung pura khaimano mane nini jora no nawoi bahake nung like independent financially independence mano housewife phano nogo tong to tui bahake khainai ani ni jora no budike utilize khainai mane sung nogo haino phone rok nai tong phano ayang ni bising tui gobang ma srungjang nai tongo amorong no naidi srungdi khaidi financially independence singdi tai society o bunung respect manai respect earn khaimani kalayo amo kaisa amo kazano muchung খুব খানাতক ম্যাডাম কদানো ফাইম বাগৈ পাইফেলে হামবাই no bo hambai te joto nai tong nai rong no bo beleke khabai hambai chaya rok tongke ba nakarthung mane ani own experience ba ang bo like kajung mani bo jan experience ta ang saka amoni bagi hambai joto no হামবাই নং ন যতন বেলেকে পাইফেলে হামবাই নরক পাইথাক জরা সিনো এপিসোডস বাই করং তংমানি বাগৈ hanggang poito khlayo norok tini episodes naimani yakulo ani o content naimani yakulo norok dong ni live value mangkhana hanggang abai kano poito toni nai norok phaini hati barogobo norok sungbai kerengni tongnai hanggang nong bagai phaini hati barogobo kabangma cherja gya topic rokna sung tubui sung kok salainai hanggang ke hanya yang sapinai let's listen learn and grow together hanggang su kok sawinyo Tini episodes no orono matak siwana hambai.